Uba Pius Marwein beri MLA bad MDC karani core constituency haka khalai terik kulalengkot ulah hiar syakšnong Domiasiat beri kendo iki brio jong knong rengkat ke Jingeh lang uba Jiji Bung beri presiden ke UDP Southwest Khasi Hills District uba Esdekhar sodar snong Domiasiat bad kipat ba nong snong banimir jengmut lang halor ke Jingeh ke bagi nong snong kia kendo Uba Pius Marwein ulah Kular ru ekinong snong boon maramon okam kloy yaka government LP school Domiasiat au benai penuan. Bad banikran ru bad kesorkar bantung no hikai biang hakin ke school. Kenang bagan school kan terai kamno haki benai penuan. Shushu uba Pius Marwein yang kesengi ulah Kular ru boon maramon okam kloy yaka surok Domiasiat kenang ban pensuk yaka let kewan bad kumjur ubat penpoi boarding no hakin ke snong. Te haktu kipor bangim don hakabor le senyemla bane Henry ngalapan ya kejing tip namar ba ngidon hadu san phawai teli ki government school hapo ka konsulsi ke jungi tang hapo blok ranikor larangi khain bat hapo blok mokrwat kemun ngim dajen naka hapo ndri phau tang ka government school te borok kata larangi phai ya ka government school ngai I haman la ka government school kamut ba ka jingdon kam sudah ka jingjot ka ba ha ka wek pa ka wek ka government school kamut ka dong kam ya ka jingerap tengi ladon ka jing perkhat ba da kumnu ru ba yam yakni kini kisnam bangin sa sedang biang ya kaneka Domiasiat kam dai tang ka jing sedang bangin ong ban ngin sedang bentai hendrai namar ba ki ong wat kita ki posru ki badai nang ne kila ra no showe ti kita kiba ngilai yit yaka jingtip ti kumbang la ong pi ba ngidon hado daki san totally ki government school ti ngim shem dale klet ngim ong ba yaki baro kiba ngila ban lelut hakajo kapor lanengin kentaj ya disnong lese kibam ong tang bam kimdei kita ki nong krisyan ki jungi namda khain ngumta ringi ong bakat bangila dak yakabor kat bangila banle ngi persyang hi khampam ya ka school bangin don ya ka jingirap